Марат Коен командасы. Алкышларыгыз. Biz kızlar komandası olarak birinci Xатын Kızlar telekanalını düşürüge bulduk. Ekranға iğtibar. Birinci Xатын Kızlar teлеканалы. İsəmisiz, efirdə Ugaday Melodiyu. Hem bizim bilen bugün oyunu Ayrat. Ayrat, siz əzirmi? Ayye min hazır. Demək birinci kompozisiya. Bu ilnaz bak, Allah yüreğimde. Kızğanışqa qarşı bu dürüst cavab tügül. Ne işigini dürüst değil, bu ilnaz bak. Bu bizim birinci to'qilmishganda o'ynagan ishi. Birinci Xатын Kızlar teлеканалы. Ertagadan diyetaga o'tiramiz. Efirde aşığış yangalıklar. Kızlar, İlnaz Sefiuli'nin kızı var. Birinci Xатын Kızlar teлеканалы. Senin mingə bir нәрсә дә әйтәсең килмиме? Hayırlı kiş. İrtaya 23 aprel günü Tandem'da -20, Mega'da -15, hem Kalsu'da -50 taşlama kutuda. Kızlar, aşığız. Birinci Xатын Kızlar teлеканалы. Сөйләмәскә. Senin xatınыңның pravасы бармы? Син автосервистагы бүтін бәяләрне яттан беләсеңме? Синең өчен дустым яңа страховая группа Алла сакласын. Алла сакласын. Өйләнгәндә уйларга иде. Зарегистрировано номер 173 от 22 апреля. Агызу биllahi минәш шайтанир раҗим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амин. Birinci Xатын Kızlar teлеканалы. Мин тимәдем, ул үзе ватылды. Bu пәнҗе шәмбе birinci Xатын Kızlar телеканалында Илназ Сафиуллин көне. Бу көнне бары тик сезнең өчен. Холостяк. Битва экстрасенсов. Күчтәнәш. Hayırlı kеш көз нурларым минем. Selam kızlar dünya. Һәм Сафинатор. Ayrılmağız bulsa da sebepleri. Birinci Xатын Kızlar телеканалы. Нас тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть. İğtibarınız için big zor rahmet. Qadrli do'stlar, Xazina Tour sizni Qozon shahriga yo'l itirga chaqira. Telefon nomeri 299 16 67 299 16 67.
Biz olib boramiz Totarsha, Ruscha, Misharcha, Xitoycha, Yaponcha, Amerikancha. Sugma. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов, Totar Production, kreativ zamancha olib boruvchilar. Шалтыратыгыз 250 101 8.